बच्चा हेर्न ऊ बच्चाले मलाई कति दिनु पैसा के कान्छालाई पठाउने हो कि यहाँ ल दाजु चाहिँ उहाँ भान्जी चाहिँ होइन ठुटुनीमा उहाँ हाम्रो आमा पुड्की उहाँ हाम्रो पुड्की यता हेर त के उहाँ काकालाई हाई गरिदियो काकालाई हाई चुप्पा गरिदेऊ त चुप्पा चुप्पा हाम्रो बा चाहिँ बिहानभरि दिनभरि रक्सी खाएर यसरी बसिरह होला होइन उहाँ यो मामालाई ऊ हाई भन्ने मामा कान्छालाई यता उहाँ ऊ दाई यहाँ भिडियो पठाइदिनु ल क्या कान्छालाई उहाँ भाउजू यहाँ हाल्नु लगाइरह तरकारी सबै पकाइरह कान्छालाई हालिदिनु लाग्यो क्या अनिसालाई अनिसा पुड्की हो यो बाम पुड्की माइला कता गयो यो माइला ऊ तेरो दाई पुड्की कान्छा